Kakong Senabi Singkli kathai yakon arm wrestling ka Jila Meghalaya Nariboy district kala lam khmat kum ka captain yakakan hon ki noi lekai arm wrestling na India shaka world arm wrestling but para arm wrestling cup araja apunriu kabla long hat Tashkent Uzbekistan nadu ka lai poi tere ku langkot araja apunriu hadu ka nyau tere ku rempang araja apunriu kum ka captain kala yo ban khur artli ki takmarnong hakakerdan 60 kg senior women nalor ki artli ki takma ka Senabi Singkli kala yo ro yakanam female player of the year kabla ithu lingba ka pro panja league PPL kabari ka lempung arm wrestling ka bahakmat jongari India Hakalantiwan payeng ka Senabi ka Women Organization of Riboy District lambat ka Hinyotrap National Youth Front Northern Region lingba ka Sports Cell kila priang buram yaka ha lengkadan haringkat ki kentian aiman sim bat kitbok kit ruang yaka Hakani kasngi la yodon lang ru da kong Mary June Mersing the president jaga Women Organization of Riboy District lambat ki dekhot ke HNYF Northern Region ki baken top yo samla Birbor Khongbe Sports Secretary usamla Ronald Tangsang Assistant Discipline Secretary padwa Don Roy Xiar Education Secretary lambat ki dekhot jong ki te ki arsang Kaban kong hinga ngi yo break track rat bola dan ka re ke jingi identity ke jonga kot ngati bakan ne ke jingi identity kamong ka basuk bun kijing lah kaliang ka training kaliang ka financial problem kumjuru ba kawai banga yo jimti banga la selek nam ta ban ta kawan tolong sumti ni la kamstem yo ko na kadang waktu yo pati yo no kamstem yo pancing rap nong no kani ga ko ai break up ngai samla jonga ba ilai rap la sport ka financial problem haki ta kini kidaru ilai rap sibon ka ngai kubliru ai coach jonga ialan sun marbaniang but Benjamin macam asyik training but Alanson Barberniang ada tu ban upgrade ya lade di training sambil orang but Benjamin ya ngai kubliru ya piki women organization jong ribuai balap yang buram suha presiden tu dia nak pada ya firu ka pai ngati ba mentah kam bangalara mentang dia bedal dia goal ta bangadon hi kita katang ba sisin kasi ngam ongran mentah kasi lela syai bangan ratang ba sisin kasi hi ngan sarak bi gold medal tenga adin mga saji da sa select adin kumtukat na yoro ka kubar bangalong kum ka captain jong India nga superman ha number ba hoy cha bangan lej hoy ngalong captain ngam kani ka first time jong bangalong kum captain banialam ka team Sabangan lek ngabu lupa ke jing tuai barang ba ngakwa ban lek ti om tang ba ngamar wi ngan job ngakwa ba ketim hi jonga baro bakini job kan renga kemen sisa kata hi kala urlong sisa ba baro ke tim India hi ba baro ki participation from India kila wanra medal kino monthly re watang wei ro undan ba monthly baro ki ngira medal kata hi ka ba pen kemen nga namar play last ka jing tuai kerpat ru ya ki kun samla ban bakiru kin long bakin pensap ya kasap ka pang ka bakidan lah kano kaliang nadai ka kam sport ne ha ka kam ki kuai ki dei ki talent bakin pen kam hai ki kadnu ngidap da kacing so komen bang yu baki kun samla jong kadong bat ka them riboy ki jong ni mo kila anang pau bat kila anang kiu saprang ha ki baro ki liang tan ri man tagas ngi na kaliang jong ni pen pau si sai ki jing so komen ka bakrau ha ka bai wei ni ki kun samla jong ka them riboy ka bai jong ni ikong Senabi lingdo ila wanra ya kanam ka burom ha ka biade Senabi Singkli ha ka bai ila wanra ya kanam ka burom jong ka riboy district jong i bat kum juro ya ka state me kaliang ka bai ki jong i bat ya kari India hi baro ka wei ngidas ko sarong shisha ban yu i bagi kun samlai jong i kum ikong Senabi ila long i captain jong kane ka World Cup 2026 ka pamenta ha ka ting yakun arm wrestling ka ba mai idang shuan pai mentang kasi tila kaliang jong kawad hang ni ngim do ni ai ban ai ringi ai ka jing ku ku do ka jing kit bok yang i ba inang kiu shu saprang ha ka kam ka ba mai idon bat kum jong ba inang la manerap iki bobon ki khon samla jong ka them ni boy ka ba in jong i nagpada ka jing pitin lenti ki jong i ngim arta tien ba ki babon ki khon samla to ka them ni boy jong i kinang yo bania sya ka ni lenti ka ba mai ian bat kum jong ha ka bayadai bat ni kerman bakam ko tangkat ni ray na kalian ko jung ngin na ay ka jingkit bok ki riang ka bakraw sisya ka ba na kalian ko jung inyo sisya banlong kum ka top jong ka partai hi baro ka wei ti sa sisian na kalian jong ka Women Organization of Riboy District ni ong ki congratulations to Senabi Singkli ya ka jing job bat ka burom ka pinawan ra ya ka dong bat ka tham Riboy ka bai jong ni Women Organization
of Riboy District. Pada kajindong lang juga HNF Riboy District. Dibuat. Layo ban yang burom yang CDB sendiri tiba nomor 6 Mandrak burom. Ya kari ban yang kecelahi cengi borok away. Ila warak 6 burom dan ba cengi lekai. Am sting jungi atau World Cup. World Cup wrestling ajak Rio. Kabalalong ha arba kistat. Kalong ai ke susah jikat mau dari bacet Rio. Samtam mangi ibarit pat dari ladon pat lagi pun semua jengi di badan kasap bateri seperti kalong ai ke sorong jengi tapi menyebrap amat lawan ra ya kenam ka burom tenang ya kiu seberang CDB sempeli kenang nang nikmat kenang la ban wanda susu kenam ke burom ya kari bat kerja bedriu ini bat yang seperti di berkuai nga susorong sukumen dalit kam nilekai kam sport in kun juga bat kawai ru kamtang kan akannya kasi ya piba kon sedang burom lang ya kan ya kun juga melawan kami apa kopi ya pir ka polisi ajar mu lembat kilong kami di nak sumlai borok koi bat kawai kum ngene jai sport mendai tang kun dengan bukan poi kum ne no kum ong kun ngamene ide hi ben yasim mata kinong ina gilan sport ban rak kanam ko burom apa ka jela ka distrik jadi tam ngomel lagi tam dari sebagai ngakum pa dam dan bun kita mungkin ngai play pikat ejar mu sibela ngelakor akan kasih buat ada kasih sonde ai play ejar mu niok komet ko ya Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya